ovom videu predstavit ću ti dva savjeta koja će ti pomoći da napraviš savršenu špagu. Dakle, kako napraviti savršenu špagu, kako imati savršenu špagu, ona špaga u kojoj dođeš do poda, koju držiš skroz ravno i naravno da te u toj poziciji tada u tom trenutku ne boli kad već to naučiš, ali ono što je važno reći je da u tom trenutku te neće boliti kad naučiš tu špagu. Ali prije toga ćeš morati trpiti puno boli, tako da na to moraš biti spreman, ali stvarno moraš znati da će se to isplatiti, da je vrijedno svog tog truda kojeg uložiš, jer kad napraviš tu savršenu špagu neće niko biti sretniji od tebe, jer to je stvarno nešto što je jako pogotovo važno u gimnastici. Ta fleksibilnost je također jako važna, tako da sad krećemo na prvi savjet, a prvi taj savjet za dobru fleksibilnost, za zapravo savršenu špagu je da se istežeš prije i poslije treninga. Vjerojatno ako treniraš recimo gimnastiku, znaš da nakon zagrijavanja na početku treninga se isteže, razgibava, radi se špage i sve ostale pozicije fleksibilnosti i to je nešto jako važno, jako dobro. I naravno u tom periodu, to jest u tom trenutku dijelu treninga se trebaš razgibati, napraviti tu špagu, držati ju minutu dvije. To je ono što sam ja isto također radio veliku većinu vremena. Ali onda kad sam počeo se istezati i poslije treninga, sam vidio velik napredak. U tom periodu sam stvarno počeo jako puno napredovati u špagi i u ostalim pozicijama fleksibilnosti, jer se nakon treninga istegnem također sve pozicije fleksibilnosti i to je nešto što mi pomogne da puno brže napredujem, jer kažem, od kad sam to počeo raditi, stvarno sam puno brže napredovao i jednostavno sam grabio puno većim koracima. Dakle, to je nešto što je relativno jednostavan korak, treba uložiti još dodatnih 5-10 minuta, a stvarno se jako isplati. Dakle, prije treninga, ne moraš baš prije zagrijavanja, ali kad se zagriješ, to mislim kad kažem prije treninga, se treba istegnuti, ali onda i poslije treninga. Dakle, kad odradiš cijeli trening, odradiš snagu, sve što si trebao, tad onda još sjedneš i 5-10 minuta se istegneš, držiš špagu i ostale sve pozicije fleksibilnosti koje su ti važne i na taj način ćeš dobiti zapravo duplu količinu odrađenog posla, jer ako se istežeš samo jednom, recimo ti si držao špagu 5 minuta, sve ukupno, ali ako se istežeš i prije i poslije treninga, u jednom danu si držao 10 minuta. Kad se to zbroji u tjedan dana, ako si radio jednom, 5 dana, ako si radio svaki dan trening, onda je to 25 minuta, ako si svaki dan se istezao samo prije treninga. Ali ako si se istezao i poslije treninga, to je 50 minuta, duplo više. I onda možeš misliti koliko ćeš puno više napredovati u toku tjedan dana, mjesec ili dva, koliko ćeš brže napredovati i doći do te savršene špage. Nadalje, ono što ti može pomoći kao drugi korak, drugi savjet, a to je da držiš špagu na povišenju. Da bi postigao savršenu špagu, a to je špaga u kojoj su ti zapravo kukovi na podu, trebaš napraviti nešto što će te natjerati da odeš malo više pa da se onda vratiš. Vjerujem da si doživio prije da kad napraviš recimo špagu do poda, ili recimo ovako 5 cm od poda, držiš tako špagu i misliš ono, ok, sad sam na toj razini. I onda se malo vratiš za recimo 5 minuta ili za sutra dan opet dođeš napraviš špagu i onda ti fali 10 ili 15 cm. Dakle, malo si izgubio ipak, nisi na tih 5 cm opet. I onda ti opet treba neko vrijeme da se razgibaš. To je zato što jednostavno tijelu treba neko vrijeme da se privikne na tu deformaciju zapravo, odnosno da se razgiba. Zato će ti pomoći držanje špage na povišenju. Bilo da uzmeš recimo neku dasku, odskočnu dasku, neku strunjaču ili bilo što imaš da je povišeno. Dakle, staviš to na parter ili na pod gdje se istežeš. Staviš recimo, ako radiš žensku špagu, staviš prednju nogu. Ako radiš mušku špagu, onda je to malo drugčije. Dakle, radiš jednom sa desnom nogom na povišenju. Držiš to neko vrijeme, onda zamijeniš noge pa onda staviš lijevu nogu na povišenje i onda isto to držiš neko vrijeme. Ali ono što je poanta je da u špagi na povišenju ćeš možda doći u minus. Idealno bi bilo kad bi mogao doći u minus, jer tad ako odeš recimo u minus 5 cm i izgubiš opet malo, doćeš puno bliže podu. Evo, probaj recimo na idućem treningu napraviti da držiš špagu na povišenju, evo recimo mušku špagu na povišenju, da držiš minutu sa desnom nogom i minutu sa lijevom nogom gore i poslije toga onda opet napravi špagu normalno na podu. Vidit ćeš da ćeš puno biti bliže podu, puno ćeš biti više naprijed, puno ćeš se bolje razgibati. To je nešto što je najbolji savjet koji će ti pomoći da imaš najbolju špagu, a to je da držiš špagu na povišenju. Pa evo, probaj to, kažem, na idućem treningu i naravno daj si vremena. Nećeš za jedan trening odmah doći do poda ako držiš na povišenju. Jer ako ti sad fali jedno 30 cm, ok, trebaš onda držati i normalno na podu, ali i na povišenju. I onda kad dođeš u taj raspon negdje 10-15 cm od poda, normalnu špagu, onda intenzivno još više radi na povišenju i tad ćeš zapravo moći puno brže napredovati i ja se nadam tad da ćeš doći do savršene špage. Tako da ja se nadam da ti je ovo sad bilo korisno i da ćeš početi primjenjivati ove savjete i naravno pretplati se ovdje na gimnastičku gimnaziju za još ovakvih videa. Nadam se da je bilo korisno. Hvala ti što si pogledao ovaj video. Vidimo se opet u sljedećem videu.